Yumi-chan. dah, sarangnya. Mit drauf. Mit drauf. Weiter oben. Yumi-chan. Sieht nichts. Dia nggak kelihatan ya? Hai gengs, welcome back to our channel. Mama, Ya? das ist für Junge angenehm zu gucken. Iya. Coba lihat ini. Ini kita akhirnya kembali di kebun stroberi yang legend ya, yang jongkok-jongkok yang kita lihat. Und jetzt auf hier mal ein. Iya, kamu mau cobain satu. Nah ini stroberinya udah yang nggak begitu bagus karena kita memang telat ya kesininya. Kira-kira ini masih enak ya? Karena ini sepertinya masih kira-kira ya seminggu, maksimal 2 minggu lagi lah masih bisa berbuah. Viel leckerer als bei anderen Bildung haben wir noch auf dem Keller. Ya pasti. Tuh, yuk mari kita cari. Jadi memang si ibu tadi bilang jalannya agak lambat dan harus sabar memilihnya ya. Itu Yumi. Ja, da weiter oben, genau. Ya, ayo. Oh nein. Ja. Karena hujan deh dia makanya kayak agak becek-becek gitu. Ayo baby. Dan hari ini orang-orang nggak seberapa banyak. Iya, karena regen kayaknya. Karena hujan. Ini? Wow. Tudut. Tada, tada. Tuh, ada lagi ya Bang Kocik? Ayo Yumi lagi. Kosong. Makan. War die gute. Ich glaube, die ist sehr gut. Lass. Nah, itu nggak bagus. Lagi. Bist du da nicht? Jadi kebunnya luas banget. Tuh, sampai ke sana. Sampai ke sana-sana. Kamu dapat satu. Wow. Aku sabar. Mungkin di belakang-belakang sana lebih banyak. Soalnya kata si ibu agak jauh ke belakang ya. Gitu kata si ibu ya. Nih ada satu. Ini menti ada merah banget. Oh dia udah terlalu matang. Isun serut. Überreif. Ya. Wah sayang sekali udah itu busuk. Ini nggak ada yang petik. Kamu ada? Bagus nggak? Wah bagus. Achtung itu lagi ada di dalam sana. Yumi-chan. Loh, come here. Kamu kok di belakang sendirian? Dia mau nyebrang nggak bisa.
Ya ampun, ini gede-gede busuk, geng. Gak ada yang petik ini. Karena kemarin tuh sama kemarin lusa hujan-hujan gitu kan, mendung-mendung. Jadi orang-orang mungkin nggak kesini dan pastinya kebunnya nggak buka. Nah, sayang banget. Ya. Harus sabar. Wir müssen gute Erdbeeren finden für einen guten Match. Mama, überall wo die Ameisen kommen. Udah dapat. Ein Ameisenhaus. Oh, das? Nih Yumi. Yumi-chan. Dah. Mama, Masukin. ich habe ein Ameisenhaus gefunden. Ini ada lagi gede. Ya, dia udah over matang. Wow, dan ini segerombolan, gengs. Oh my god. Bei den Hängen der Erdbeeren, da waren so viele rote Gurke. Ya. Mama, bei mir sind so viele, die gar nicht gebissen sind. Wow. Noch aus? Wah, ini merah banget. Nein, hier aus. Kembali ke kebun tradisional. Mantep. Ich habe einen ganz schönen. Udah Yumi. Yumi itu jorok, jangan ambil dari lantai. Nah. Wow. Kalau yang di tanah gini, stroberinya itu lebih cepat lemes ya ketimbang yang di kebun gantung-gantung. Wih. Karena dia gimana ya? Cepat lembab gitu loh. Dan banyak binatang-binatang juga yang merayapin kan. Kayak gitu. Sementara yang gantung-gantung itu dia lebih terjamin dan dry gitu loh. Dia selalu kering, nggak langsung bersentuhan dengan tanah, dengan rumput-rumput kayak gini. Wow, ini merah banget, ya ampun. Kalian lihat nih, warnanya kayak fake gitu. Lihat yang di sini, gengs. Wih, tapi satu sebelahnya dia udah busuk, udah nggak bagus nih. Kalian lihat, udah tidak bagus. Nah, ini oke nih. Ini oke banget. Mantap. Pemandangannya juga bagus banget, itu gunung di belakang. Dan aku tidak punya ember. Jatuh. Wow, ini merah-merah banget. Stroberi suka. Sini. Ini sayang. Wow. Dan ini mama lihat ada banyak banget. Wih. Ini juga. Wih. Enak loh, manis banget. Kayak gula. Udah kalian cobain belum? Manis. Sosis. Ini banyak nih. Wih. Oke, warte. Dah.
Hallo. Jonathan. Soll ich auch rüberkommen? Okay, ich gehe mit der Tür hin. Okay? Tata. Hallo. So, sayang. Abu. Lagi hujan. Rasanya manis banget ya. Ada yang sus. Manisnya tuh kebangetan. Kebangetan. So, Maus. Oh. Sehr gut. Das Mentor da oben, oder? Ja, Sehr gut. das Wetter, das regnet. Sayang lihat kita. Halaman ini. Dat is elephant. Da, gleich. Da. Lucky, da, schau. Lucky. Da. Schau mal. Die geht da. Schau mal. Und, habt ihr coole Erdbeeren schon gefunden? Teile mit Sonne. Ja, sehr gut. Gemeinsam. Sehr gut. Strawberry. Jatuh. Um die Größe geht sich zum Beispiel Juli. Hast so einen kleinen Schatz, also als hättest du mehr. Kebun yang tradisional gini, rasa stroberinya itu beda. Jadi memang kalau yang digantung-gantung itu dia, aku juga suka karena aku demen yang kecut-kecut. Nah kalau ini tuh manisnya tuh kayak manis kayak gula gitu loh, kebangetan manisnya. Mantap banget. Kalau yang diabetes, buat yang diabetes jangan yang ke kebun yang begini. Mama, Ja. ihr sollt mal hier kommen, das sind so viele Erdbeeren. Ya, super. Sehr gut. Vicky. Bitte.
Nah, jadi hari ini tuh cuacanya memang bener-bener bagus. Maksudnya, bayangkan kalian kalau kita perginya ke sini pas terik, terang benderang, matahari pas di atas kepala itu pastinya makin bikin keliengan ya. Apalagi bawa 4 anak gempor kayak gini. Dan hari ini itu mendung-mendung, berangin sejuk, semriwing, terus ngabisin waktu sore-sore di kebun stroberi. Luar biasa, ini pilihan hari yang bener-bener tepat. Ke sayang? Das ist die passende, also Tag ist so schön, ist nicht so Sonnenstrahl, weißt du? Nggak terik, iya nggak panas, ini baru nyaman kalau panen-panen di luar. Santai gitu loh, gengs. Bahkan kalian kalau di bawah terik matahari, panas terus, ini nggak ada tempat teduh sama sekali kan, nggak ada pohon. Jadi bener-bener langsung prank kena matahari. Kalap-kalap. Wih, ada gerimis-gerimis ini seger. Hai, enak. Hai girls, udah banyak. Iya, punya mama lebih banyak. Udah berat ini. Challenge. Siapa yang lebih banyak petik stroberi? Yumi? Udah banyak kan, Nang? Wow, punya Yumi udah banyak. Yumi, mamam. Apa? Embermu udah berat? Good, good. Abang Gocek nongkrong situ sendirian tuh. Wih. Wih. Lagi.